Nsengimana Herman yari umuvugizi w'umutwe uzwi nka FLN yagiyemo nyuma yo kuva mu Rwanda muri Mata 2014. Yivugira ko yageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aturutse mu gihugu cya Uganda, ari naho ngo yamenyeye iyi mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho FLN yanigambye ibitero ku butaka bw'u Rwanda harimo icyagabwe muri Rusizi mu murenge wa Bweyeye. Twabanje kuba impuzamashyaka ya MRCD yari igizwe n'amashyaka ane, harimo CNRD ubwiyunge, PDR urunana, ihumure plutôt, na RRM, hakazamo na RDI Rwanda rwiza. Twe rero twagiye muri FLN muri coalition, twari twarakoze iyo mpuzamashyaka ya MRCD, dukora umutwe w'ingabo witwa FLN. Uyu yaje gusimbura wari umuvugizi wa FLN Callixte Nsengimana wiyise Sankara, nyuma yuko nawe atawe muri yombi akazanwa mu Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize. Undi werekanywe na RIB ni uwitwa Mutarambirwa Theobald wavuye mu Rwanda muri Kamena 2010, akaba yari umunyamabanga mukuru w'ishami ry'ishyaka PS Imberakuri ritemewe, akaba yabarizwaga mu ihuriro rizwi nka P5, aho yarashinzwe kwinjiza urubyiruko mu mutwe wa FLN. Aba bombi ngo bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye nk'uko bigarukwaho n'umuvugizi wa RIB Umuhoza Marie Michel. Ko ari babiri bakaba bakekwaho ibyaha by'iterabwoba bitandukanye, birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe, iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kuba mu mutwe w'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi bakora iterabwoba, ubwicanyi, guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'ibindi. Aba bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'iki gihugu, nyuma bashyikirizwa u Rwanda mu Kuboza umwaka ushize. Impuguke muri politike mpuzamahanga no gukemura amakimbirane John Mugabo ashimangira ko ibi bigaragaza ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kurambirwa ibikorwa by'iyi mitwe bigira ingaruka ku baturage bacyo, ndetse ubuyobozi bukumva akamaro kari mu kubana neza kandi mu nyungu rusange n'abaturanyi. Ni uruhande rwo gushimira ububanyi n'amahanga, abo bireba mu bihugu byombi barabikora neza, kandi cyane cyane ku ruhande rwa Kongo ni amahirwe ko dufite ubuyobozi noneho bufite intego igaragara kandi yumvikana ko umutwaro w'umuturanyi nawe bari umutwaro wawe, byanze bikunze bikugiraho ingaruka. Aha Nsengimana afitiye ubutumwa bagenzi be bakiri mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'ababaha ubufasha. Bashatse bareka ibikorwa barimo bagataha mu mahoro, bakaza bakakirwa, bagahabwa amahugurwa hani mutobo nk'abandi, bakabasha kubaka igihugu bisanzwe, kuko inzozi barimo giye mbona ubu zitagishobotse. Nicyo nabasha kubabwira nimba babasha gukurikira, kandi n'abandi wenda ntabura kubwira n'abantu wenda bari hanze b'abanyepolitike bisanzwe, ibyo bateramo inkunga nta bigihari, ntabyo bya FLN igiye mbona byararangiye. Aba kimwe n'abandi bagenda binjira mu mitwe nk'iyi igamije guhungabanya no kugirira nabi u Rwanda, bikunze kuvugwa n'imiryango imwe n'imwe ko baba bashimuswe cyangwa bakicwa, kuba nyuma bagaragara bafatiwe mu bindi bihugu ndetse bagashyikirizwa ubutabera mu Rwanda, ngo bifite ubutumwa bw'igihugu cyubaha kandi kigendera ku mategeko. Dufite ubutabera kandi igihugu cyacu ni igihugu gifite intego yo kugeza ubutabera kuri bose. Ni igihugu cyubakiye ku butabera, ni igihugu cyubakiye ku mategeko. Ibyo rero amahanga aragenda bibona, aragenda yihana, aragenda yikosora ku byo yavugaga n'ibyo yabwiraga isi. Nizera ko kandi biganagaragara yuko mu minsi iri imbere icyo kintu cy'igihu cy'imyumvire mibi na propaganda zidafite aho zihuriye bizaba bitagifite umwanya mu matwi y'abantu, kuko ibikorwa byo birigaragaza. Aba bafashwe bafunzwe by'agateganyo, aho bagiye gushyikirizwa ubutabera ngo baburanishwe ku byaha bakurikiranyweho. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.